Te kaumārima nā taonga tuku I hoe whaipānga na ki te iwi o Tuhourangi I horahia ki mua I ona me maaiwi, I mua I te whakakitengo hou ka tū ki te whare pupuri taonga o Rotorua. I nā mema e tuku I o rātau ake kōrero mō nā taonga nei, I ara ake te pātai, me nā rānei ka hoki rānei nā taonga ki te iwi. He mea hūtia mai I tētahi hēti ko ēnei taonga a Tuhourangi Ngāti Wāhiao kei te whakakitea ki te Ao Mārama. Te tino hikaka, te tino waimarie mātou I kawea ngā taonga. Me hihiri te whatu manawa, katika. Te kaumārima ngā taonga e whakatūria ana, kua koia hoki e te whare taonga, ngā kōrero a te iwi, hei kīnaki I te whakātūranga I nā tūwhera I te whare taonga hou, hei te tau rua te kaumārima. I taua wā he mahi rereke o ngā kaimahi. Kare rātou I kōrero atu, I hui atu, I wānanga atu, ki te mana o te taonga. Ki te whakatika I ngā kōrero e pāna ki ngā taonga. Ka roa e noho ana ki te wharepupuri taonga. Ano nei rahu tū ana ona pe ke ngahuru. Hoi ano, ko puta mai. Ka whakahokia ngā taonga ki te whare taonga whai muri I te hui. He take e kōrori nei I ngā kare āroto o e tahi. But the tupuna whare is being renovated at this time. The kaiaha can rest in there. Ka roa te aroa e ki ana me hanga whare motu hake mo e nei. Hoi anō, ko te pātai rere ana, mā wai utu. Te waiho, te taihaha o tōku nei kraua I roto I te whare taonga Hauhai. Kei roto I te whare taonga o Rotorua, ai ko tātou katoa hei ki te I ngā taonga. E rimarau tau te tawhito o te taiaha a te whānau Clark, I kaha torona e te whānau I mua I te katinga o te whare taonga, I te taurua mano te kaumāono ki te whakatigatika I te whare. Ko te ingoa o te taiaha, ko Tuhourangi. 1901, kua tā mai te Prince of Wales ki Rotorua. Tērā te wā ka tā koha tia tōku kraua ranga whenua tōna taiaha ki aia. Ka haere atu mātou ngā kaimahi ki ia hapu, ia iwi, mā rātou e puta ngā kōrero. Ka haere te ope o te whare taonga ki roto I a ngā tipiki au I tēnei wiki ki te kohi I ngā kōrero mō ngā taonga kei a rātou e pupuri ana. He roni waikato, te Ao Mārama.